kuja ejo ni timu ya Pond Council bacu batahamu kandi nanaya omuzano ogubire gutebekana sibwo kutongoza ho timu ya Royal Dreamers Women Football Club etandikira mu Rushenyi kandi rukuza kuhaya no mu mpaka za ligi y'abakazi za FUFA habwe cyanga cya Bugwizoba bakora igolaga extra sabone baratumye gole wana Royal Dreamers batandikira namana aho batungire na penalty konko muzana Faith Ampumuza karimwa kugiteba batya abagenya ba Pond Council nuko kutunga mana bakateba goli ibiri zikuratine ziteberwe Aroho Rina hamwe na Catherine Natwera bakasinga omuzano goli ibiri arusha tata bareto pira wana areso pira yutuko wana wamangero referee gamba chigoro Flavia Sasero bira y'umugenyi mukuru asimera batandikire club yabo kutekateka hantaranta z'abazana bisho mu mupira kandi chairman wa club Julius bwa yagambire bigenderwa bya club kutekateka ho kintu cy'amane cyo mukatandika ho football club abishaba bakagumana begitira hamwe bakagumiza mukura bakongera ubukugu ahantaranta yabo twire n'empira mingi eyabojo natshe yabashija konka hati twendangu tukarasinga neyabishiki ebyo ite twatandika nabandi nibija kutuforowinga oshanje ngo twine timu nyinshi cyitwa no mu region no kugendera kimwe twaza elite cause na masiko menje kugera mu timu zone zigiro mu region turabe tuzana nazo tujya kuba tuzitera buteze ngenda kugendera kimwe elite nicyo kigenderwa cyitwa giyo gumpiro kunabwa basakina kongera mu speed kandi twine ko eso mpira gwanse kutari gwa igukubanga bampa bine speed binamane abantu baciza amane bine speed konko gwasi kandi tubasinga no bantu bacinga cyari konka kandi tubasinga cyo cyabateza Royal Dreamers nije kuba neza no mu mpaka za ligi ya Burengero Rwizoba bwa season yayo yo kubanza mu mpakezi kandi zikuza kutanduka kweza kurukwija aho timu yarasingera kwija kuraba uko zo mu FUFA Elite League abwa TV West and Aloysius Byamukama.